ni muhuko waku na wina ngiri 10 no uguthi na wone kindu koguo aria marakua ngoro ri mundu ni akwirete ni athige komba acagure maindo hau uguo kianengere andu na riu ni uredi cia thiini babe ni uredi cia thiini kifuniko ya asali riu manyatha ma thiini no amenya ti wega gukiendia ningi tu icio rege tugure njeru tutigakirware ningi muno ni mitumba eno ningi ate manyatha ate ukiuga ke manyatha ni ukuhitiria mama mlaya brada basi tawi o manyatha ni tiriza mamake riu reke twetere ni aroka na brand ni araigira thirari reke twetere thirari and I'll be her brand ambassador for free Thuruari cia thungu tutigwikira ningi onao ni magwitukobia muno na utukua wana muno ni gukugurira mbiru imwe ate ndenda gukugurira mbiru imwe wow aki thanks stop ni undu wa kungeni no we mundu murwaru ni ndona tudiraga na runo na tondu muranjambagia weekend ndirari na kamurimu kidogo ga covid ri we ni warwara muno we party ariri ciana ici twaua tuciarite tuteguteru we ona watu akurio witu we ndie mlima queen ondangiteo we utingigute ni kuhurwa gicokagio na thiini koguo in general murima twathikanira tute mwana umwe ucio mwe no tugute tondu na TV itu ndiui ni kama uriku watucereire na nuona tukiuga ati tugokira tene nuona mundu uria ningi ni twacoka hari we women-rep witu ndatwikire wega ma no tuiga ucio ni tuciarite tutigute tutigute no riu nuona twaria muno ri no kundirikania Muthoni wa Kirumba ni aratwikire wa kuhurira shabiki umwe wa kameme thimu na aragituika endagia mbiru cia nguo na Baby T akimuria kana ni endagia cia thiini akimwira manyatha ma thungu tutigwikira mamutumba twikire njeru akirwa akiuga manyatha ni akuhitiria mama muraya tondu niwe brand wa manyatha na akimupromise ni akumugurira mbiru imwe ni undu wa kumukenia na riu kwi mashabiki magiukite guku comment section ta Njoroge 254 augite muso kifuniko ya asali love it so much nake Annie K augite maona ndio nikimuragia baby top athikiriria ni ahitanu nake Caroline ni acengire akauga wasikilizaji wa kameme ni wazimu